Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rakan. Ronyo kamu masak mie bokok. Untuk kuah ji agak beda bacut. Nah, bumbu-bumbu penyedap atau rempah-rempah menan. Masya Allah. Biasa ji pajuh mie bokok munyo hana campli putih sang hana afdol. Untuk lebih mangat lom tatamah bakso. Nyo mie nyo dabuh ban bandum. Pokok ji lengkap tat, rakan. Belum ditambah dengan boh timun umpang. Ya Allah, nyo mangat tat. Kuronyo nyangkeh nyo anggota keluarga Bandung, nama na adik na kak, pokok ji nyo cedera Bandung. Nyo ke penampakan kuah ji yang kamasak. Untuk sayur-sayur ji harus tarubuh le, rakan, supaya mangat lempuk-lempuk menan. Apalagi ban siap mano tiju-tiju pajuh mie bokom. Masya Allah sekali, rakan. Pokok ji Masya Allah tabarakallah, rakan. Nyan penampakan mie yang kagumbung ka mangat ka lengkap. Pokok ji tinggal ta pajuh tu pajuh mie bokom. Memang harus suum-suum mangat na rasa menyoba abut yang hana menjanji-janji sakset jak Bandung. Akhirnya nyangke lagi nyorakan. Memang kompak saudara-saudara lumba Bandung. Kake dilerakan bak kamu pajuh le nyo penampakan. Oke, rakan, thanks for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.